Twongere tubasuhuze bakunzi ba Macacari official, turongeye turagarutse n'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo tubagezeho ndetse amakuru agezweho. Tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugiye gusimbukira Uvira kugeza amagingo aya ngaya bivugwa ko ndetse FARDC na Wazalendo bakomeje gusubiranamo bikomeye, ni muri axe ya Runingu ndetse barasanye abageze muri batanu bamaze kuba bitaba Imana, batatu ndetse ba FARDC nabo bitaba Imana, ubwo batanu ndavuga Wazalendo. Turaje tubive imuzi n'imuzingo. Kitembo na Musenyi ni uduce mu by'ukuri kugeza amagingo twamaze kuba tubatombe kugeza amagingo aya ngaya, kuko imirwano iharamukiye nyuma y'imirwano yabereye Gahororo ndetse na Rurambo. Si ibyo gusa, tugiye kuba tugaruka ndetse ku mirwano ikomeye cyane ikomereje muri axe ya Makomarehe, ahangaha ni Bukombo ndetse naho imirwano yakomeje. Hanyuma ku muhanda wa Tongo werekera Kabizo niko Rukijya FPP abajyarugamba batangije nabo ibitero bikomeye cyane ahangaha muri groupement ya Binza. M23 ikomeje mu by'ukuri kubereka ko byose bikomeye ndetse bagomba guhabwa isomo byanga abikunze. Hanyuma Abazalendo 17 nibo bamaze kuba biripotinga, ni muri iki gitondo ahangaha ni muri Ufamando ya mbere ndetse n'iya kabiri, ni muri axe ya Cyugi. Turagaruka muri secteur ya Katoyi Pinga, hongeye mu by'ukuri kugezwa ingabo ku munsi w'ejo, ingabo nyinshi kugeza amagingo bivuga ko ari ingabo zigeze kuri 700, ariko M23 nayo ntabwo yicaye uko nguko, nayo yamaze kuba yisetinga ku rwego rukomeye cyane. Ni bimwe tugiye kugenda tuva imuzi n'imuzingo. Muze kunyemera rero ngewe nk'ibisanzwe Rafiki Kijana Macacari, iyi ni Macacari official. Niba ari bwo bwa mbere nyaboneka kora subscribe, share ndetse na comment, ariko kandi niba ari bwo bwa kabiri udukurikiye ukaba subscribe wenda warayikoze, icyo usabwa gusa ni ukureba ku kaganza karaho hasi, hanyuma mu by'ukuri ugakora like ndetse byaba ngombwa ukaduhereza inyunganizi. Ni igitekerezo cyawe ushobora kutugezaho, hanyuma tukacyubahiriza mu buryo bwose tugenda tukugezamo amakuru abagezweho. Hanyuma muhite mu by'ukuri munyemere ko turasimbukira muri teritware ya Ituri, naho tukareba uko situation imeze, aho agace kitwa Lopa kugeza amagingo aya ngaya uwitwa Toma Lubanga mu nyeshyamba ze za SLP zikomeje kugenda zibyiga umujyi wa Kisangane. Tubitsa ko ngaba SLP ari aba allié cyangwa se ari bamwe mu bakorana na M23. Munyemere rero twanzikire muri Kivu y'Amajyepfo, turaza tuzamuka twerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Uvira Wazalendo na FARDC basubiranyemo mu karere ka Runingu, ni kuva ku munsi w'ejo bundi bwo batari kuvuga rumwe na gatoya, niko kurasana ndetse haza gupfa Wazalendo bageze muri batanu, hanyuma abasikare batatu babandi bashya ba FARDC nabo barahagwa. Amasasu menshi yumvikanye ku munsi w'ejo tariki ya 21 atuma ndetse abaturage bahunga, no muri iki gitondo nanone araharamukiye. Byatangiye saa 10 z'umugoroba kugeza saa 9 z'ijoro ku munsi w'ejo, ndetse byongeye gutangira muri iki gitondo bitangiye saa 12. Ubu ngubu bikaba bigejeje aya masaha n'ubundi bakiri kurasana bikomeye cyane. Impamvu ni ukutumvikana ku bijyanye n'imisoro muri Runingu, cyane cyane iyi Runingu ikaba iherereye mu birometero bike cyane uvuye mu mujyi wa Uvira. Ni ukutumvikana, naho abavuga ko ari M23 yaba yahageze byo mwabantu mwe, imboni zacu ziba ziri maso, zabashe kuba zitubwira ko ibyo ngibyo byo atari ko bimeze, ndetse mu by'ukuri M23 kiri muri axe ya za Rubarika mu misozi hejuru, ndetse ikaba ikomeje gukorera operation nyinshi mu bice ndetse bigiye bitandukanye, haba muri axe ya za Kitembo ndetse na za Mushenyi. Utu duce akaba ari two twamaze kuba twigarurirwa na M23. M23 yatanze somo ku basirikare b'Abarundi muri axe ya Rurambo na Gahororo, ariko kandi wajya kureba neza cyane wakwitegereza ugasanga byanga bikunze agace kitwa Rudefwe, ariko M23 mu by'ukuri kirimo kurwana nako kugira ngo ikigarurire. Akagaka kakaba gaherereye muri groupement ya Kigoma, akaba ari muri sheferi y'Abafurero, ndetse amakuru atugera tubate Kitembo na Mushenyi bwose bwigaruriye. Yatanze somo ku ngabo z'Abarundi muri Rurambo, Gahororo ndetse na Rudefwe. Ni mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo, aho coalition ya FARDC, Wazalendo, FDL ndetse n'Abarundi bagabye igitero kuri position za M23 mu karere ka Gahororo muri teritware ya Mwenga ndetse na Rurambo muri sheferi y'Abafurero muri teritware
teritwari ya Uvira. Imirwano yaje gukomera cyane mu gicamunsi cy'umunsi w'ejo mu masaa 8 aho M23 yabashije kubavana no kubasubiza inyuma ndetse irakomeza yerekera Rurambo. M23 yigarurira agace ka Kitembo ndetse na Mushenyi, hanyuma ndetse ubu ngubu ikaba ifite ibirindiro byayo biherereye mu gace ka Rudefu. Ngayo nguko rero akaba ariyo makuru akomeje kugenda ndetse avugwa. Tuvuye ahangaha munyemere duhite tugaruka direct, duhite twerekeza ahangaha muri teritware tuvuye ahangaha muri teritware ya za Fizi tusimbukire ahangaha muri teritware ya Warungu, aho muri sheferi ya Ngweshe n'ubundi bakomeje mu by'ukuri gukubitwa umusubirizo. Wazalendo zihaherereye ngo zikaba ari wazalendo zideployinze cyangwa se ziba mu cyama cyo bita Generali Makanaki. Uyu nguyu Makanaki, uyu Generali Makanaki, uyu nguyu akaba ari gukorana n'uwo bita William Yakutumba. Abangaba ari bamwe mu bari guhigiro bita Guverineri Jean Jacques Purusi. Ingabo za FARDC ntizibyumve kimwe. Uyu mugabo bikaba bivuga ko isaha iyo yose nk'uko yaje kubitangaza akavuga ko ngo menace zimaze kumugeraho zigeze kuri 17 zimupangira kwicwa, ndetse akaba avuga ko ngo aragerageza kwiyunga n'abamupangira ngo kuko ngo atigeze abaho umugambanyi n'umwe. Uyu Makanaki nawe ari muri bamwe bari guhiga uyu Jean Jacques Purusi. Uyu nguyu rero akaba afite ingabo zideployinze muri teritware ya Warungu mu duce turimo nka za Ngweshe. Uyu nguyu abasirikare rero bakaba bakomeje kugenda bahabonera isomo rikomeye cyane, dore ko cyane cyane bamaze kuba babura ngo ibikoresho ndetse bakaba barimo batabaza ngo babohereze ibyo kurya ndetse n'amakoti y'imbeho, ngo dore ko abana batangiye kurwara ndetse ngo bakabura ubavura. Aya ngaya mu by'ukuri ni amarikodi bagiye bohereza ku mbuga nkoranyambaga, natwe dukomeje kugenda dukurikirana isaha ku yindi. Hanyuma amakuru atugeraho ngo nuko muri teritwari ya Warikare M23 yagerageje mu by'ukuri ku ataka, nkuko amakuru tuyakesha ikinyamakuru Actualité CD. Iki kikaba ari ikinyamakuru cyandika ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akavuga ko imirwano yatangiye ku munsi w'ejo hagati ya M23 ndetse n'umutwe wa Guido Shumerai, akaba ariyo NDC Renove uyobowe n'uwo bita Generali autoproclamé Mwisha Shumerai Guido. Imirwano ikaba yarabereye ku misozi yo hejuru isiri Promba, agace ko bita Nkobe, ndetse akanga akaba ari muri groupement ya Banakindi, muri localité ya Banakindi, muri groupement ya Kisimba. Uyu musozi amakuru atugera tubwira ko nkuko Actualité CD ibi tugeza bitubwira, baravuga ko M23 basigaye baturutse mu gace Kampeti, hanyuma berekeza abagabo bitero ngo bikurikiranye kuri Wazalendo bari bahereye muri ibi bice, hanyuma bahita abigarurira aka gace gashya kitwa Nkobe. Cyangwa se iyi mirwano yabereye ahangaha rero iravuga ko umujyi wa Pinga uri muri alerte ngo bitewe n'ibiturika byinshi bikomeje biramutse ndetse bihumvikana. Hanyuma akaba bavuga ko Nkobe iherereye mu birometero 15 na centre ya Pinga. Akaba bivuga ko M23 yamaze kuba yinjira mu gasozi ka Nkobe, ndetse imirwano ikaba ikomeje nyuma yuko iminsi 3 irangiye aya madeclaration y'amaprincipe abaye, cyangwa se irisinywa ry'amahame ngenderwaho ribereye. Ngibi bikaba bivuga ko aya masezerano akaba avuga ko batagomba kurwana. Rero byanga bikunze bo ntago byigeze babyubahiriza na gatoya, byaje kurangira n'ubundi imirwano ikomeje. Angaha akaba ari mu nkengero za teritwari ya Warikare, akaba ari mu by'ukuri muri axe, ni muri teritwari ya Warikare dahere, akaba ari wakomereje imirwano imeze ityo. Muri teritwari ya Rucuro muri axe ya Tongo mu gace ka Kabizo imirwano yakomeje, ni nyuma yabaye ku munsi w'ejo ikabera ndetse mu duce turimo groupement ya Binza. Ngaha akaba ari muri teritwari ya Rucuro. Murabizi ko Binza aho duce y'Ikiseguru iherereye hafi cyane ibirometero 20 ndetse n'umujyi wa Kiwanja, akaba ari ku muhanda Kiwanja
Kiwanja, Kinyandonyi, Kisharo, Kiseguru, Katwiguru, Nyamirima, Shasha. Urumva ko aho ngo bamaze kubukandagira ku mupaka. Amakuru akatubwira ko imirwano yamaze mu by'ukuri kubera muri Kiseguru, hanyuma biza kurangira icyitwa M23 ikoze ikintu navuga ko kidasanzwe, aho ibitero byaberaga mu gace bita Kiringaringa, Busesa, Nyamitwitwi ndetse naho bita Kigaringari ndetse na Nyamuragiza. Akaba ari muri Kiseguru werekeza Nyamirima. Isi wazarendo zigeze muri 6 ngo kabirizwo zahafatiwe ngo ndetse FDL nabo bageze kuri 3, akaba aribo barashwe. Hanyuma bikavuga ko hari imirwano yari yabereye mu gace ko bita Manyoni mu by'ukuri ku munsi w'ejo. Hanyuma abazarendo bashaka gucengera kugira ngo begere muri axe ya za Sisa, byaje kurangira n'ubundi bakubiswe ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma imirwano akaba yimukiye mu gace ka Kabizo. Imirwano ikaba yatumye ndetse ngo inakomereza mu gace ko bita Makomarehe, ahangaha akaba ari muri Bukombo, naho imirwano ikaba yahakomereje. Ibi ngibi nibyo bikomeje kugenda bivugwa muri teritwari ya Rucuro, n'ubu ngubu imirwano ikaba ikiri kuhabera. Hanyuma wazanendo bageze kuri 17 nibo bamaze kwiripotinga muri iki gitondo cya karekare. Abangaba rero bakaba batezwe igico, hanyuma nyuma yuko bateze bagenzi babo bari bagiye kwiripotinga bakabatega, ahubwo akaba aribo baza guhitanwa n'icyo gico bari bateze. Angani muri famando ya mbere ndetse na famando ya kabiri mu bice birimo za Cyugi, mu 23 ikaba yaratabaye ndetse gatabara abo ngabo bari biripotinze, bakaza kugira babakurikiye abandi batari bakeya ndetse bamaze kuba abiripotinga. Mu nyemero duhita dusimbukira mu mujyi wa Goma. Ibintu byakomeye, umujyi wa Goma watewe mwiri joro ryakeye nk'uko amakuru tuyakesha ndetse imboni zacu natwe ubwacu tuhaherereye. Ryari isasu rikomeye cyane ubwo bongeye kwiyahura binjira, bakaba abinjiye bakinjirira ahangaha muri Muja, muri groupement ya Muja, aho bagabye igitero mu by'ukuri navuga ko kitigeze kibahira na gatoya, nubwo ngo ubusahuzi bwo bwaba bwakozwe mu bice bigiye bitandukanye. Makuru akatubwira ko ngabanga babinjiriye ndetse bakanarasa bikomeye cyane ibirindiro bya M23 biherereye hari hagati ya Muja ndetse na Mugunga, bakaza ndetse amasasa kumvikana kuva saa moya n'igice ndetse kugeza amasaha saa moya n'igice kugeza saa 5 z'ijoro. Icyitwa isasu rikaba ryari rikomeje kugenda ryumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Hanyuma ahangaha amakuru aratubwira ko nibyo nari ntuye hano, ni Kivu News yari yanditse. Ibi nibyo narebaga bavuga ko ngo abasirikare ba FARDC bagiye muri M23 bafashwe rwa mikono. ahangaha bavuga ko ngo niba ngo leta ya Kinshasa niba izarekura imfungwa za M23 ngo nabo bazarekura abasirikare ba FARDC, ariko se ubundi kubarekura ko bazahita bashyira sinzi bamaze kuba nabo basirikare kugeza amagingo aya ngaya. Ibyo sinabihita ambyemeza kereka ndakomeza mbikurikirane. Iyi niyo bita Kivu News yari imaze kuba yandika ibi ngibi. Hanyuma tugarutse muri axe zigiye zitandukanye zikomeje kugenda ziberamo imirwano, ahangaha biravugwa ko Seyiseri binyuriye ku muperezida wayo, uyu nguyu bayita Mirjana Spolarjik, yavuze ko ngo icyo yiteguye, Seyiseri yiteguye ngo ndetse gucyura imfungwa zishobora kuzafungurwa ngo ahangaha muri Kinshasa, dore ko ari muri bimwe byasinywe ndetse bikaza gusinywa yego bikaza gusinywa ndetse ni na M23 ndetse na leta ya Kongo. Hangana nimo ndeba Kivu Morning Post nayo hari ibyo yari imaze kuba iyandika aka kanya. Ibinyamakuru bikorera ahangaha nabyo mu by'ukuri bikorera mu kwa leta, ariko kandi nk'ibi ngibi biri mu zone libere byo bikaba byirinda bikorana amakenga biba ndetse nubwo byahawe uburenganzira bwo kugira ibyo bitangaza, gusa birumvikana ntabwo n'ubundi babura kuvuga ibiri ku mutima wabo.
hanyuma situation uko ihagaze kugeza amagingo aya ngaya ubu tuvugana, nuko mwijoro muri komine ya Ibanda, ahangaha ubwo ngiye kubabwira detaye z'amakuru detaye za le 21. Amakuru atugera tubwira ko muri komine ya Ibanda ku munsi w'ejo ibintu byagiye neza cyane, ngo ariko kandi ngo kuri ESP hariya ku rompo ya ESP hafi ya hoteli yitwa Tanganyika, ngo hanyuze ngo imodoka nyinshi zirimo abasirikare, ngo ndetse zerekera hariya ku essence, zikaba zakomeje zerekera muri Nyantende. Komine ya Kadutu haje gutoragurwa umuntu wari witabye Imana, hanyuma mu ijoro ryakeye saa yine, aho bita hamwe no ku Institut Kasari mu nzira ya lycée, ngo abajura n'ubundi ngo bahinjiriye, ngo bari bafunze inzira, ngo baza gusahura amafaranga. Komine ya Bagira imodoka n'ubundi zaraye zikora patrouille ni ijoro ryakeye mu mujyi wa Goma, ariko ho ni takutako wa mugani wabo, ndetse n'amakompora byumvikanye muri quartier Mugunga. Benshi bakavuga ko Wazalendo bari bagerageje kwinjira, abandi bakavuga ko ngo ari abajura. Turacyashakira ariko amakuru yo twamaze kuba tuyamenya, n'ubundi bari binjiye. Hanyuma meya w'umujyi wa Bukavu yavuze ko gahunda yo kujya bagenda bamena umucanga n'amatafari mu muhanda bibujijwe, ushobora kuzabikora ashobora kuzabihanirwa. Murumva ko kugeza amagingo y'engari gahunda zikomeje kugenda zitunganywa muri rusange. Hanyuma uwo bita Jean Jacques Purusi yatangaje ko ngo naramuka yishwe ngo azaba yishwe na Wazalendo zikomeje kugenda zimuhigira, aza kuvuga ko ngo atigeze aba umugambanyi na rimwe, ngo ariko abandi bakaba mu by'ukuri bakomeje kugenda bavuga ko ari umugambanyi, kabone n'ubwo agaragaza ubupatriyote bwose, ngo ariko ngo ntiyigeze abikora. Gusa hari amarikodi yavugaga ko ngo byanga bikunze agomba kwicwa, ngo kuko ibijyanye n'iby'imirire yohereje muri biriya bice icyitwa Wazalendo zarabyanze, ndetse bakavuga ko ngo bashobora kuba harimo ibindi. Hari amakuru akomeje ku uyu mugabo ni Kainerugaba, n'ubundi nawe wagize ibyo atangaza, avuga ko ngo imyaka 31 amaze mu gisirikare, ngo yarinzwe na Nyagasani, ngo akaba yarakoze ibikorwa bitangaje. Urumva uyu mugabo Kainerugaba Muhozi niwe waje gutangaza, aravuga ati njyewe umupeti wiwe ngo yitwa Ruhamya Kainerugaba, umuhungu ufite imyaka 20, ngo nawe kugeza amagingo yango yahise yinjira mu gisirikare. Umuhozi wa Kainerugaba Museveni ni umusirikare, umuhungu we n'umusirikare, umwuzukuru witwa Ruhamya Kainerugaba nawe yamaze kuba yinjira tayari famiye kabisa y'abasirikare ku rwego rudasanzwe. Hanyuma reka mbashimire kuba twabanye muri aya makuru. Hanyuma amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.